bucaba bumanika Imana inshinzira itangaza tuduhagurikirana Imana itogukunda Hallelujah. Muzivyawe kwa Moridekayi bamutembereje igisagara cyose. Moridekayi wali mutembeza bagenda ngo nguyu mwami akunze kugirira neza. Huyu mfalme anaweza kufanyia huyu bamuzunguruka mu gishingo cyo kumumanika bamuzunguruka n'abamutanga bamuririmbira. Ya haleluya. Wewe vuga Imana gatatu wumva. Haleluya. Wewe umwasi wiwe niwe mutembereje. Joma alimutembeza iraje bihindure inakuja kubigeuza abandi wale wengine wale ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Alimaso TV arivyo Yes Arakiza, Imbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Alimaso TV. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Abasabe muhaguruke. Na wasimshimame. Bandaramukiriza babicanye batatu. Usalimie watu wawili au watatu. Ama umbire mugenzi wawe. Ama umwambie ndugu yako. Mumbwire ngo nta bohero na rimwe Imana itopomora. Hakuna kifungo kenye ambacho Mungu hawezi kufungua. Nta bohero na rimwe. Hakuna gereza wala kifungo ambayo Mungu hawezi kufungua. Mungu hawezi kufungua. Alafu pigie Bwana makofi. Haleluya. Twicare rero tuwekae chini hanyuma dutekane tumvirize ijambo ry'Imana. Baada hapo mtulie msikie neno la Mungu. Kandi nishimira Imana ko yangiriye neza. Tena namshukuru Mungu amemtendea mema. Alimaze iminsi naje ntameze neza. Alimaliza masiku asikie vizuri. Imana yanyichia mzimu Mungu akomame. Lakini Mungu amemuuia mzimu leo anakuwa na nguvu kabisa. Bwana yishumako. Mungu ameua mizimu. Na mheshimiwa Yesu yishumako. Ambia mwenzako shukuru Mungu ameua mizimu. Mungu ambie usira kwa Yesu yishimako. Aseme mmoja kamwambia usisubiri tena kusema seme Mungu ameua mizimu. Alikuwa heshima Yesu yishumako. Lakini anashukuru Mungu ameua mizimu. Tumvikane leo. Tusikilizane sasa. Sinshako umuntu ataje kuona mtu yifashe kwe. Anachikamata hivyo tu kulioni. Bisikora boro zokiri mu myako. Haleluya. Haleluya. Amina. Yesu yishimako tukirukutara. Watu ambao Bwana amewa mizimu tutoe mikono. Tukirukutara. Tutoe mikono. Haleluya. Amen. Amina. Na kuvuga ipo anasema nawe leo nani hakuna kasoro kuliko Yesu hawezi Imana itopomora. Yenye Yesu hawezi kubomola. Na kueleza kijambo anatumikisha neno kubomora ya kubomoa. Yo mzango kubomora kama wanasema kubomoa haliwa igikoresho. Maana kama kitumikisho koreshe tuwe kilitumikisho kugira ngo leo ibomo ili ile kifungo ibomoke. Haleluya. Tunaja tunaenda kuja kubomora kama wanasema kubomoa ukambele ya kwanza Mungu chakibomba kubomora kile kitu kinataka kubomoa Mungu alicho kikome ni kitu kikubwa. Leo kwa kikome na kama ni kikubwa bakawaje kukibomora na kisha kibomoa nicho bituma bakoresha igikoresho cy'imbaraga. Ndio maana wanatumikisha chombo cha nguvu kugira ngo babomore ico kintu gikome kwa sababu wabomoe kile kitu cha nguvu. Nawe rero narimwe hakuna kasoro kulitoa Imana itopomora. Mungu hawezi kubomoa Change Imana itosenyura wala Mungu hawezi kusambua.
ikindi gikurikira Pili kingine nuko kwa hiyo yageze ko babomora, ikifika wakati wa kubomoa bahamagara wanaita abantu b'inzobere, watu wenyewe wako na abantu b'inzobere babizi cyane, wenyewe wanavijua sana, babifisemo n'ubuhambe, wenyewe wako namo na shuhudi, bazi kubomora neza, wanajua kubomoa sawa sawa, abo nabo bagakoresha mu kubomora, wanajua watatumikisha kubomoa. hari ubushobozi rero, Pana nguvu, hari n'imbaraga na pana uwezo ujya kubomora, wenyewe najua kubomoa. wowe umaze n'igihe, Ndio nilikuwa na miaka, wowe umaze n'igihe, ndio nilikuwa na siku, wowe umaze n'imyaka myinshi, ndio nilikuwa miaka mingi, wowe umaze n'ibihe birebire, ndio nilikuwa siku hari nyingi. ubushobozi buvuye mu ijuru ku Mana, Pako nguvu ambayo inatoka ujya kwa Mungu. kubomora itorero, Ninapenda kubomoa hanyuma nawe uvemo, wenyewe ulikuwa hanyuma ndani witegere. ambao ubakie wewe. Haleluya. Amina. Haleluya. Asante sana. Ariko data yambaye ngo nababwire, Lakini Mungu aliniambia ni nta wapi? moyo narime wawurimo, Hakuna kashe inayokuwemo, nta blokaje n'imwe wawuri imbere yawe, hakuna blokaje nyeko mbele yako, nta muntu uwo ari we wese akuzire ahagaze imbere yawe, hakuna mtu yeyote ambaye anasema mbele yako, nta n'ikintu icyo ari cyo cyose kiri imbere yawe, hakuna kitu chochote kenye kiko mbele yako. Imana itokura imbere yawe. Mungu kinaweza kumshinda kitu mbele yako. Haleluya. Nukuri. Ego. Amina. Mimi narakubali, Sikia nikwambie, nawe vyokubera, hata kama nawe vyokubera, pamoja vinaweza nawe nawe worekwa, na wewe unaweza kupendeza, nawe worekwa na wewe unaweza kupendeza, n'umunezero w'abandi bose bagira, furaha wengine wako nayo, nawe vyokubera, wewe unaweza kupendeza. nanu Imana itogukura, Hakuna kwenye Mungu hawezi kutoa, nanu Imana itogushikana. hakuna kwenye Mungu hawezi kufikisha. Haleluya. Nukuri. Nivyo. Watange twa mu buzima bwo kwikengera, Tunaweza kuwa mu maisha ya majuto wala ya umuntu akaba mu buzima bwo kwisuzugura, tunaweza kuwa maisha ya kudharauliwa, umuntu akikengera, mtu akajidharau, umuntu wenyine ubyona bakongera akisuzugura, na wandugu wakakudharau, abantu bakurabo bakagusuzugura, wanakuona wanakudharau, nawe ugacongera ukabyakira, na wewe unavipokea vile, nawe ukongera na ukisuzugura, wewe ukajidharau. ukavuga ngo birebere banaka, Vile vinawezekana kwa fulani, birebere banaka, vinawezekana kwa wale, ugacunga ubuzima bwawe bwose, na nataka maisha yako yote, ukaba windira ibintu bitoya, unataka maisha madogo madogo, ukaba windira ibintu biri hasi, unataka maisha ya chini, n'ubuzima bwawe ukabona ibintu byo hasi, na wewe maisha yako unataka maisha ya chini. abandi bagaca bavuga Wengine wanasema ngo kuku kwa juu inakula sawasawa na mdomo wake, inatumika sawa sawa na mdomo wake, kuku inakula sawa sawa na mdomo wake. wayasubira ko inkoko ijya ihwanye n'umunwa wayo. Hapana, si kwamba kuku inakula sawa sawa na mdomo wake. Nawe kubaho neza byoba byiza, Na wewe kuwa mzuri unaweza kuwa vizuri, kugenda mu modoka na byokubera, gari inaweza kuwa vizuri, kuba mu nzu wawe kuwa byokubera, nyumba yako inaweza kuwa vizuri, kuba udapanze byokubera, kama upangi inaweza kuwa vizuri. Haleluya. Nukuru mahali. Urakoze Yesu. kuba utibaza ngo mbega ejo nzofungura gute, nawe byokubera, Ukiwa unawaza nakula nini, nawe vinaweza kupendeza. Haleluya. kuba warongo ufise umugabo byokubera, Nawe vinaweza kupendeza wewe kuwa na mwanaume. ariko kubera amajambo abantu bavuga, Lakini kwa sababu ya maneno watu wanasema, icyo bakora n'amazina bakwita, wajua majira yenye unaisha nawe wanakuwa warabyakiriye, na unavipokea, bashobora ngo ni iby'abana ukasema ni bali tu babandi bali tu ya Yesu. bose barigeze kumbwira Siku moja walimwambia ngo nta bantu bashobora kuririmba safari, hakuna vinaweza kuimba safari, abantu baje muri studio ngo basohore indirimbo, naenda mstudio kutoa nyimbo. ni iby'abana bavukiye Kiriri, Ni wenyewe walizaliwa kule Kiriri Mufile, ni iby'abana bavukiye mu gisagara ni gusa, walizaliwa Mkapitale. safari byose iby'iwabo,
safari iwe ya kwako. Wagani kwa jina la Yesu. Akawaambia kwa jina la Yesu. Jewe ni mwana w'Imana. Mimi niko mtoto wa Mungu. Ndazi chimana kuganye nani. Na cho kenye Mungu alisema nani uzondirimbira. Aliniambia ni utanimbia. Kandi bizoshika kule. Tena vitafika mbali. Naye tena fasi moja. Akaenda kuomba juu aimbe. Wakamuuliza toka mkartie gani? Ukora he? Unatumika wapi? Ndio nakendewe none. Oya. Ndaba ino muhamagara Imana yamani. Kenye kiko ndani wake Mungu amemwitia. Ariko ndashima Imana. Lakini anashukuru Mungu. Sinari. Aliimba kuimba. Sinazitoa. Alizitoa kuzitoa. Kandi n'izindi zigiye gusohoka. Tena na zingine zinaenda kutoka. Nahamwe. Hakuna kazi. Imani tokukura. Mungu aweze kutoa. Nahamwe. Na hakuna Imani tokushikana. aweze kufikisha. Akwisuzuma. Akumiza yangu. Akikengera. Akujiwazia vingine. Haleluya. Amen. Akikengera. Acha kujitama Imani tokukura. hakuna kwenye Mungu tokushikana. hakuna kwenye Mungu aweze kufikisha. Usome Biblia. Usome. Tugende rero mu byakozwe n'intumwa. Tunaenda kwa Matendo ya Mitume 16 sura 16. Ndashaka dusome duhere ku murongo w'9 kuanzia 16 mstari wa kwanza mpaka 19. Adusomere. Mwenye kutara tusomeye. Aze gushika ku murongo wa 34. Kaze mutondusome. Karibu. Amen. Nasoma mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 34. Maze Paulo arota indoto mw'ijoro. Abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati, jabuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo ndoto duca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuva i Tirowa. Linda gatonya 16 19 no asomye. Kuri nefu gushika kuri 34. 16 19. Amen. Maze bashebuja babonye yuko icyo baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila barabakwega babajyana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe, babashira abacamanza bati, aba bantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu kandi ari abayuda, batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke gukora, twebwe turi abaroma. Ishengero rirabahagurukira icarimwe. Abacamanza batabagurira kw'impuzu, bategeka ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu irohero, babarira umurinzi kubarinda cane. Nawe abari batyo abashira mu nzu yo hagati, arokeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicuku Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica iranyiganyiga cane giturumbuka, bituma umushinge w'inzu y'ibohero unyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose irabohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, arasokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Paulo asemerera n'icyo yirenga ati, ntibigirire nabi, twese turi hano. Asaba ko bazana amatara yitera mu nzu. Atekewe n'ubwoba yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana. Arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki nongire? Baramwishyura bati, izere umwami Yesu urakira.
mwe nabo mu nzu yawe bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri icyo gihe nyene c'ijoro arabajana abuhagira inguma z'inkoni aca arabatizwa hamwe n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe arabagaburira anezeranwa cane nabo mu nzu yiwe bose kuko yizeye Imana. Amen. Amen. Komera Imana yacu mashi. Biblia Mungu wetu makofi. Nakubaliye ngo Alikukatalia. Nakubaliye ngo alikwambia ntaho na rimwe hakuna kasho Imana itobomoa ambayo Mungu hawezi kubomoa. Mungu ananisikia? Ntaho hero na rimwe hakuna kasho Imana ambayo Mungu itobomoa hawezi kubomoa. Hana wewe Hakuna fasi wewe Imana itogukura Mungu hawezi kutoa. Hana Imana itogushikana. Hakuna Mungu hawezi kufikisha. Amen. Haleluya. Tumvise bene data. Tumesikia ndugu yangu. Tumvise Paulo na Sila. Tumesikia habari za Paulo na Sila. Ingene bashitwe mwirohero. Wakati walitoa gerezani. Imana yareje kwakoresha igikorwa. Hapo Mungu alikuwa anawatumikisha kazi. Igikomeye mu buryo bw'imbaraga. Tena kazi ya nguvu mkali ya kiroho. Yari umuntu. Alikuwa mtu. Yari imyuka iragura. Alikuwa moroho. Hanyuma izo ntego zo kuragura. Ama hizo pepo za ufumo za kiganga. Paulo yasenge umuntu bimuvamo. Hapo Paulo aliombea mtu zikamtoka ndani. Wao ngao. Wao watu wapo. Waona ko ico bazira mw'inungu kivuyeho. Wakaona kitu kile kilikuwa kinawatia faida kinatoka. Wakafata Paulo na Sila. Wakafata Paulo na Sila. Wakashira mwirohero. Wakawatia gerezani. Tupe Yesu. Biblia ngo Biblia inasema hari umusirikare abacunzi. Alikuwa sodamu alikuwa na wachunga. Ubwa kabiri. Ya pili. Barabawashe n'amaguru yabo. Walikuwa wanafunga na miguu. Bashira mu mpatare z'ibiti. Wakawatia mu biti. Mu biti. Hanyuma rero baraboha. Wakawafunga sawa sawa. Baraboshe. Walipowafunga bacha baboha n'minyororo. Wakawafunga na minyororo. Ngo mw'ijoro hagati. Usiku katikati. Paulo na Sila bacha batangura kuririmba. Wakaanza kuimba. Numvisa na kurari. Sikia nikwambie. Wewe uri kuranyumviriza. Wewe mwako unanisikia. Bigenda gute iyo waciye mu ngorane? Binaenda aje wakati unapita mshida? Abasabye mu ngara. Sikia mnataka munisome. Ndio nako uriko murambira. Ndio naona kama uko mnanifuata. Bigenda gute iyo waciye mu bibazo? Binaenda aje wakati unapita matatizo? Bigenda gute iyo waciye mu ntambara? Binaenda wakati gani unapita mvita? Wewe ili umageragezwa. Wakati uko matatizo. Ukifatamo gute? Unajikamata namna gani? Nenda babwire. Sikia ni abantu barujo utandukanye. Kuna watu wako aina tofauti. Hari umuntu atwenga ariko bimeze neza. Huko mtu anaweza kucheka, liko vizuri kabisa. Nishaanza kuvuga iki? Anataka kusema nini? Mungechaka shomeri. Wakati wa ukrize, hari abantu batatwenga. Huko watu ni wacheka kabisa. Mungu ichwenga mashwari. Unaona kama mwenye kulikombana kabisa. Ni muri kabisa. Uchabwira. Hata unaingia kabisa. Mungu yarambariye. Mtu mmoja akamwambia, "Uje Imana arazi ko nshonje ntasenga." Ngombe Mungu naye kama niko na njala siombaki kabisa. Chakamubwira Imana izogusonzesha. Naye akamwambia Mungu atakuletea njala kabisa. Kugira ngo akwigishe gusenga ushonje. Ili Mungu akufundishe juu ya njaa. Kubera abasirikare kwa sababu wasoda barigishijwe kubaho ibihe by'inzara, walifundishwa kuishi wakati wa njaa, bigishwa kubaho ibihe byo gahigo bahaze, na wakati waliofundisha wakati wanashiba, bigishwa kubaho bari gusa, waliofundisha kuishi wakati wa saa, bigishwa kubaho mu zuba mu bugaragwa, waliofundisha kuishi mjua na mjangwa, bigishwa kubaho mu imvura nyinshi, waliofundisha kuishi wakati ya jua na mvua nyinshi, no kubaho mu imbeho nyinshi, na wakati wa baridi, no kubaho bariko baraca mu mahwa, na kuishi wakati wanapita mumiba, no kubaho baraca mu bihe byiza, na wakati wa kupita mbitu vizuri. Sasa wewe sasa wewe uvuga ngo nshonje sinsenga,
unasema siwezi kuomba juu niko na njaa. Umwana akikiri nkonda, Ni mtoto na mwana anatoka Lukonda. umwana akwiye kurabusa nk'imisi 3 cyangwa naye cyangwa bakabimuha batevye. Huyo mtoto anaweza kuishi kwa na njaa hata siku 3 kugira ngo akure juu aishi. Abavanye rero Anawachanganya tugire utaha ufanye hivi. arambwira ngo Safari, Akamwambia Safari, Imana yanishura ndiko nasenga je. Mungu anajua kama niko njaa siombaki kabisa. Nauza mahera, Nikikosa pesa, jewe tusisenga. mimi siombaki. Ati Imana irabidisho kibitanywa mahera. Mungu anajua ndio maana nimefurahi. Sio kibitanywa hapo, sio kibitanywa amafaranga. Yesu wewe. Ndamubwira ni lindira, Akamwambia subiri. nimba wewe utama amafaranga ufise utosenga. Kama wewe una pesa ndio huwezi kuomba. Izo yakuraho, Itayatoa kabisa. nibishe gusenga ushobora. Itakufundisha kuomba huko na Kristo. Kubera Imana yacu, Kwa sababu Mungu wetu ubugenzi dufitaniye, urafiki tuko naye. uruba ku mafaranga, Hakutoki kufranga, uruba ku muceri, hakutoki kumcheza, uruba ku nzu nziza, hakutoki kunyuma nzuri, uruba ku makositime hakutoki twambara, makoti mazuri, uruba ku bitugu Imana yaduhaye, hakutoki kumagari Mungu anatupa. ubucuti bifitaniye n'Imana, Urafiki tuko na Mungu uva ku cyo Yesu yakoze, inatoka kwenye Yesu. uva twitange ku musaraba Kwa wawe, msalabani pekee. hanyuma akaduhuza n'Imana, Tukutanisha na kugira ngo Mungu. tugire ubumwe dufitaniye n'Imana. Pamoja na Mungu. Kubwa Kristo Yesu, Mungu Kristo. yatwanga ku musaraba. Alikuwa Golgotha. Haleluya. Nukuri kabisa. Yashaka iki? Akasema nini? Nitwara nikivuga, Tukitafuta ya ufalme wa mbinguni nukuboroka, na kutembeza ibisibaye, vingine vinabaki. Imana izobitwongera nk'igihugu. Tuongeze kama nyongeza. Haleluya. Haleluya. Bisigura ngo Linamaanisha inyongera, nyongeza. Imana igushaka, Yenye Mungu anataka. ishatse ikayikurinda. Nataka kuime. Kandi inyongera ntiguha amafaranga. Tena nyongeza hizo kifaranga. Tugire utahe. Tufanye hivi. Bisobanura iki? Ninatafsiri ya kwamba Umunsi twakira Yesu, wakati tulipokea umunsi twakizwa, siku tuliamini Kristo, byose byamukeneye, vitu vyote tunahitaji twabanje kuronka tulikuwa tulisha muri mipaka Kristo Yesu. pamoja na Kristo Yesu. Aramucunguze, Unasikia kenye anasema? narivuze ngo Anasema ya umunsi twakira Yesu, siku tulipokea Umwami n'umukiza mu bugingo kama Bwana bwacu, na Mwokozi wa maisha, tukamwizera, tukamwamini, tukamukurikira, tukamfuata, ibyo dukeneye yote byose tunahitaji vyote twari tubihawe tulikuwa muri tumesha Kristo Yesu. kwa Kristo Yesu. Nicyo gituma Ndio maana Bibiliya yavuze ngo Biblia inasema ibyo mukeneye, wenyewe ibyo mnahitaji, mushaka wenyewe mnataka bimenyeshwe Imana. bifahamishwa na Mungu. Ubatimenyesha n'itabizi mu gusenga Mu kuomba no mu kwinginga na kubembeleza bifatanije vinafatana no kugororoka. na kunyoroka mbele ya Mungu. Paulo na Sila bamenya ngo bari muri kore, wakawaza kama wako mshida mkubwa, bamenya ngo bari mu ntambara zidasanzwe. wakawaza kama wako mvita moja ya Ikibazo shida. cyane sinakibagiye, Shida yake ya kuhesabu, yanditswe nawe simulisahau. Nakubajije ngo anakuuliza bigenda gute iyo uciye mu bibazo? binaenda namna gani wakati unapita mshida? Akakantu kavuga ngo Aka kitu kanasema umwanya umuntu aciye mu ngora, wakati mtu anapita mshida, niwo mwanya umuntu agiye guhimbaza Imana, ndio wakati mtu niwo anakumjua, mwanya umuntu agiye gutazira ndio Imana, wakati mtu niwo anakusifu, mwanya umuntu avuga ngo Mana urera, ndio wakati mtu anaweza niwo Mungu mwanya umuntu mwema, avuga ngo Mana uri mwiza, ndio wakati mtu anasema Mungu niwo mwema, mwanya umuntu avuga ngo Mana urahamba, ndio wakati mtu anasema Mungu niwo mwema, mwanya Imana igiye kumva ijambo ndio wakati Mungu anapenda kusikia riva mu neno kanwa kawe. kinatoka kinywa chako. Nibwo naho ndi mwari waryohewe Anasema hata kama niko mjinga ndaguhimbaza na kuko kusifu Bwana nawe nari kwa mwe sababu wakueleza wawutogomora yeye hawezi kueleza, ngo ntabwo mfise sina toka ndagutaza mu mutima kusifu kwa roho ubanzi wangu ko atabarondimwo kwa sababu hakuna wawutazi wawutarenye wawutogomora ariko haleluya. 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 Amen. Paulo arabimenya, Paulo akamjua, amenya ibikwiriye akaunga akajua kulinda umwanya wa wakati wake. atatanga rero. Akaanza sasa. Yarabwiye Sila
Na watu alimwambia Sila, hii ni wakati wa kusifu. Hakuna vile nacho bitwaye. Haijalishi. Sila nakubwira. Sikia Sila nikwambie. Ndio wanamwambia. Niko sali mwambie. Ati Sila. Wengine wana mkashojo wanaiba. Wengine wana mkashojo wanaisha mamimba. Wewe unasema msikini kwa Josa ni. Lakini sasa tunaona mkashojo kwa ajili ya tunaambia injili. Yesu akasema mtakuwa heri wakiwatia kwenye kasho, akawafunga, wakawagandamiza. Ukisema jina langu wewe unafurahi. Tena mwisho ya hiyo atawalipa mbinguni. Amen. Paulo akasema kama tunamsifu Mungu atajisaulisha. Kama tunamsifu hawezi kosa kuja, itakuja kutusaidia. Wakapiga chorus ya kwanza, wakaitikia, wakapiga ya pili. Sikia, mkasho palikuwa zingine wengine wafungu. Asante ndugu yako mwambie uko hapa. Haleluya. Amina. Hakuna kasho ina Mungu hawezi kubomoa. Naanza kumsifu Mungu. Watu wako wanasifu Mungu. Fondasio ya gereza, misingi ya gereza ikaanza kutikisika. Haleluya. Ikakuwa kama vile tremblema. Wanasifu Mungu. Anakutakia kumsifu Mungu. Gereza zikafunguka. Minyororo ikajifungua. Minyororo ikajifungua. Milango ikafunguka. Kisha hapo ile masima kama ilikuwa nafunga ikafunguka. Nani kilifuata ni nini? Ulikucha. Mwenye alikuwa anawachunga mlinzi. Alikutanisha mlango unafunguka. Akasema nakufa sasa. Hapa sasa nakufa kabisa. Akakamata bunduki anataka juu. Akasema hivi, leo wataniua. Akakamata bunduki akataka kujiua. Sasa Paulo akamwambia usijifanyie vibaya, tuko hapa. Eka tukimbia tusi ya tukujifunga sasa. Mungu ametufungua. Haleluya. Mungu ametufungua. Tunaenda panakucha. Haleluya. Haleluya. Anataka kufanya kwa macho ya watu. Anataka kufanya kwa macho ya watu. Wakati unafanya Mungu anataka kufanya maajabu. Haleluya.
Unakoze mwana. Wao wumusoda yonye. Ule mwana askari alipoyaona aravuga ati Imana y'aba bagabo. Akasema Mungu hawa bwana hapa. Aravuga Imana ya Papa Adonai. Akasema Mungu wa Papa Adonai. Imana kwa Papa Adonai. Mungu Imana kwa Isaki. Mungu wa Isaki. Imana kwa Ebeline. Mungu wa Ebeline. Imana kwa Odia. Mungu wa Odia. Imana kwa Clovis. Mungu wa Clovis. Haleluya. Haleluya. Aravuga abantu rero. Asaba watu sasa. Abantu kufinako. Sio watu wa kuchezesha. Ndakwifurije gusenga. Nakutakia kuoshika. Wakati unasoma kucheza. Sasa unasema huyu mtu sio kuchezea. Unasoma kufinako. Usio mtu kuchezea yako. Nuguri. Amen. Ni hivyo kabisa. Mwacha wafate. Akapita na wafati. Kwa wale wakubise. Wajua walikuwa wanawapiga. Mwacha na wajana. Akapita na wafati. Mwacha waboza. Akawakogesha. N'utuzi dushusha. Natumai tomoto. Abasiga n'utuvuta. Akawapaka na mafuta. Yabagabuliye muhiriwe. Akawagabulia nyumbani kwake. Nakwifurije gusenga Imana. Ninakutakia kuomba Ushikaho n'abanzi bawe. kufika mpaka Bakuhindukirira. Bakakubata ngo none ndagukorere. wanakuuliza nikufanyie nini? Amina. None ndagukorere. Sasa nikufanyie nini? Nakwifurije gusenga Imana. Ninakutakia kuomba Mungu. Ushikaho bakutaye bose. Sasa wale watu walikuwa Ushikaho bakutugani bose. kufanyia vibaya. Hata bakakubaza. Mafuta wa kuuliza. Leo wumva n'ogukorera. Unataka nikufanyie nini? Haleluya. Leo wumva gusohoka ngahehe. Leo unataka leo kupewa wapi? Ni kiki mukushaka gusenga. Wengine unataka kukula. Mbego umva gukorera iki nawe. Je, unataka nikufanyie nini na wewe unifurahi? Haleluya. Nukuri Imana yakoze. Nilikoze kabisa. Biblia ivuga ngo Biblia inasema inzira z'umuntu zihimbaye Uhoraho. njia za mtu zikifurahisha Mungu Ngo n'abansi na wale maadui bahinduka inshuti. wanakuwa marafiki yako. Barabikira ngo kubera Imana. Kubera Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amina. Urakoze. Murone. Kwa sasa Moliki. unifanye nini? Barengeje kurya. Washamaliza kula, Yabogeje. ashawakogesha. Abantu bari mbere Yesu agira neza. Ndio Yesu anafanya vizuri. Naho twabakubise. Hata kama tumewapiga. Imana iri muri mwebwe turayibona. Mungu mwenyewe katikati yetu tumeiona. Kama wani Imana wasendesha. Kama wani Imana wasendesha. Kama wani Imana wahamagara. Kama wani Imana wasendesha. Sasa wale kama Mungu naomba. Tokora isisi. Haleluya. Tunakushukuru. Bari. Walishakula, Barahazi. walishashiba. Abumvise Yesu agira neza. Wanaona kisi Yesu anafanya Nibaza vizuri. ko atwara boza. Anajiwaza wakati alikuwa anawakogesha. Baravuga ati Imana uri mwiza. Ase wakasema Yesu uko mwema. Abo babanje kudukubita. Hao washatupiga. Uri mwiza. Uko mwema. Abatukubise bariko baratwoza. Wenyewe walitupiwa tukogesha. Haleluya. Amen. Ya. Murone. Sasa tufanye nini? Ati wihane. Ujitengeneze. Tubu. Wikize. Ujiponye Nabo mu nzu yawe. na mu nyumba yako. Ati ivyo gusa. Hivyo tu. Ku Mana ndababonye. Kwa Mungu nimeona Acafukama. akapiga magoti. Afukama. Akapiga magoti. Yake Umwami Yesu. Akapokea Yesu Kristo. Nabo mu nzu barakira. Na mu nyumba yake ukaamini Yesu. Aha tubona yuko Hapa sasa tunaona ibohero prison Paulo yagiyemo. Paulo alienda na Benasiri. yana sira. N'umuntu bakimutunga. Ni watu wamefanya Ni umuntu babohoye. mtu wamefungua. Bagaca bahombesha abantu. Kapita wanaombesha watu. Haleluya. Kubera mukuremo abazimu. Kujua mteo mapepo. Amen. Iyo niyo nyanduro hoja mu ibohero. Ndio hiyo ilitoa na kwenye kasho. Bwa kabiri Ya pili inyanduro ko kuja mu ibohero. kwa juu ya kwenda mkasho. Kwari kugira ngo Kulikuwa ujya musirikare ule askari akizwe aokoke hamwe bo mu nzu pamoja na nyumba yake. yakuraye Hata bila Imana yakigutabare abantu bakizwe hata watu bamenye Yesu watu wajua neza agira neza wanafanya vizuri.
akurikiye Kwa watu wanasema nataka nifuate Mungu Evelina nifuata. Nataka nifuate Mungu Evelina nifuata. Amen. Wengine wanasema kuna kitu kutoka hapo. Na vitawezekana. Hata nazo hapa. Hapo watapatoka. Alikuingia kwa hapa. Lakini kumetoka. Kuingia kwa hapa. Kuingia kwa hapa. Hanihani. Tamua kwa watu tunamenye Imana. Tamua watu waamini Mungu. Wongere bamenye. Wajue kama Mungu. Imana yo mwijuru. Pamoja Mungu wa mbinguni. Bohero Afungue itobo. Hakuna fungoi, hakuna kasho Mungu hawezi kufungua. Haleluya. Tufanye hivi. Haleluya. Meshaki na Shadraka na Abednego. Meshaki na Shadraka na Abednego kulala kumvirima kwa sababu ya kumsikia Mungu. Batawe mitabla y'ikiburi. Walitupa katika tanuru ya moto. Inumbero ntiyari yindi. Shabaha ilikuwa ingine. Kwa kugira ngo umwami amenye Imana. Ajue Mungu. Amenye ngo hari abantu batatu. Ajue kama kuko watu wa. Alikomboye bane. Alikira kandi kugira kandi. Tena waine. Bonya umwana w'Imana. Anaona ni mtoto wa kugira ngo umwana w'Imana amenyekane. Mtoto wa Mungu atumishe. Amenyekane yuko. Ajulikane kuwa abaheba abiwe. Kwa kina Eva wakuwa. Niyo aciye mu bigeragezo. Tunafisa Imana. Tuko na Mungu itaduheba. Haleluya. Tunashe mu bikomeye. Tunafisa Imana. Tuko na Mungu. Imana na. Tuko na yeye. Tunabara zikomeye. Hata kama tupita mvita ya namna gani. Imana bana na. Mungu yuko pamoja na wewe. Imana kumwe na. Mwambie mwenzako Mungu pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Yoshua. Imani bana nawe. Mungu akuko pamoja nawe. Mwanzo bana nawe. Yote Mungu alikuwa ndani. Imani bana nawe. ndani. Mungu alikuwa pamoja nawe. Chini nzira. Kirani ya Israeli. Ilaji kuchini nzira. Awana kwa kulikirana. Imenyekane. Kwa imani. Kwa nawe nani hakuna prison nani tobomo enye Mungu hawezi kubomoa. Haleluya. Haleluya. Mordekai kwile. Mordekai kumulango. Agana asuzuguriwe. Alikuwa mtu wa kudharau. Alikuwa anafanywa vibaya. Akakumigambi ya kumwica. Amani akafanya prayer kumuua. Na kumumanika kugita. Na kumpanika kwenye mtu. Mbenu ngoko mbenu wabuhoni. Na familia yote. Aliko uchaba mumanika. Alipokucha. Imani chinzira. Mungu akapasua njia. Itangaza. Akafanya Nana tatu kuamukirana. Asikia ndugu na imani kwa kukunda. Haleluya. Haleluya. Muzikawe kwa Mordekai. Bamutembereje igisagara cyose. Mordekai walimtembeza. Bagirana ngo nguyu mwami akuze kugirira neza. Huyu mfalme anaweza kufanyia huyu. Bamuzunguruka. Mu gishingo cyo kumumanika. Bamuzunguruka n'abamutambira bamuririmbira. Ya haleluya. Wewe Imana gatatu wumva. Haleluya. Wari umwasi wiwe. Niwe mutembereje. Joma alimtembeza. Iraje bihindure. Inakuja kubigana abandi. Wale. Haleluya. Imbere y'abatizera. Imbere y'abarozi. Mbele ya wachawi. Mbere y'abarozi nyine. Mbele ya wachawi. Baroga irogo. Wale wanaroga. Baroga irogo. Inaroga wanaroga. Wanatega mbele itega turabiki. Wale wanatega. Haleluya. Amadurawe. Amadurawe. Uzofasa. Utakufa. Cha. Hao watoto wagomba kushina leo bazohacha. Wale wenye wanakuja ndio watapita hivyo. Tukiroja au tukifanya hivi. Na unataka haleluya. Hakuna kupiga haleluya. Kugira ngo Imana yerekane. Ili Mungu ajitukuze. Ariko igaragaza ucamo. Bako shida na binadamu. Ifisi intumbero. Mungu anakuwa ya kujipatia utukufu. Mbega none mvuga iki?
Yosefu yagiye mu gasho. Mbona Yosefu ana mukasho? Imana ikabana nawe. Mungu akamuja na yeye. Akabaja kuwa ministri wa mbele hadi akawa ministri wa kwanza. Imana ikamutera iteka. Mungu akampa heshima. Akubaho muhamagara. Akakuwa kwa urarengukijwe ku mwana. Haleluya. Tafsiri. Wanamuita kwa mfano. Tugire kujana. Nguwo Yosefu. Nguwo Yosefu. Aho yakengerewe. Kwenye alikuwa anazaliwa. Kwenye alikuwa mkasho. Yubisamu muhamagara. Akasikia wanamuita. Wakamuita kwa mfalme. Ndazi ko bage bamugize neza sare. Anajua kama wale wanamtakatisha vizuri. Imana ikimushira hejuru. Mungu akamtia juu. Imukuye mu mukungu. Ikamtoa mvumo. Ahantu ngo mwibohero. Mu prison. Bene data. Ndugu yangu. Nta musenda zigira mu mushenzi. Hakuna muombaji ambaye atakuwa mshenzi. Nta musenda zigira mu mushenzi. Hakuna muombaji atakuwa mshenzi. Nalivuze ngo nta musenda zigira mu mushenzi. Muombaji ambaye ni mshenzi. Haleluya. Petero mwibohe. Petro mkasho. Baramuboha. Wakamfunga. Bashira kuminyoro. Wakatia minyoro. Omwana wasoda. Wakamshona wasoda kumchoma. Mwinjoro uchawa kuchumutwe. Usiku ndio mkate kichwa. Malaika mopa. Malaika kashuka pa. Petero. Zuka. Namuka. Nawe yakiriye. Naye alikuwa chapuke. Ubuzima bwanje Mana ndabuguhaye. Akaambia Mungu maisha yangu nakupatia. Hadi utarani kwa garami. Alikuwa. Wewe kubadamu mwinjiro nao hakufi. Akaona kama mbinguni ni karibu. Yakiriye. Akachapokea. Yamaze kwandira bagira tahe. Alishapokea juu akamwona kama anataka. Tena ni mtumishi wake. Alikuwa masengesho yabera nayo. Lakini maombi ya watu walikuwa wanamusengera. wako wanamuombea. Kwa malaika azalihu. Kwa malaika akakuja na kasi. Malaika je utaona. Malaika haleluya. Malaika akakuja. Hali malaika je. Hapo malaika anakuja kuja kukusaidia. Malaika je hiyo. Malaika anakuja kusaidia. Haleluya. Petro akachuka. Petro akanamuka. Nyene munzozi. Ndoto nyene. Ndagazi kwa raro. Yaani wazake iko na lota. Ikuya kumutamana wa. Ikubere ku muzu yawe. Kamata nguo yako. Iminyoro kirakoroka. Minyorore kafunguka. Ubushobozi ndabukunda. Ya hiyo uwezo na upendo. Ubushobozi bwa Yesu. Hiyo upendo hiyo uwezo wa Yesu. Minyororo. Nakuomba minyorore na funguka. Ichikoro Inatoka. Ubushobozi bwa Uwezo wa Kristo. Ubabare babare. Moyo hiyo minyororo. Ubongole Mungu minyororo. Haleluya. Kweli kabisa. Petero. Ibintu byari automatic. Vitu vilikuwa automatic. Mama Dona yaruka mu Bushinwa. Mama Dona yatoka Ushine. Ingendo zigezi yuguru. Njia zikafunguka. Bajya abantu. Wale watu nkeka barasomye Bibiliya. Wale watu kwa sababu walisoma Bibiliya. None sasa wewe ugera mbere y'umuryango ushafika mbele ya mlango ugaca wiyuguru ukapita mjifungo. Kumbe abantu batazuge. Wale watu walikuwa na akili mingi. Mariko Petero. Lakini Petro ibaye bikomeye nko kumpimba. Prison kama vile ya mbimba. Ngo umuryango w'ibohero. Mulango wa prison ukafunguka. Wiyuguruye. Ushajifungua. Petro atakuwa kwa roho. Petro akawaza kama iko analota. Bacha no kundi muryango. Akaona kumlango ucuri yuguru. Unafunguka. Ngo kwirembo ry'igisagara. Kumlango wa mji. Ukafunguka. Wakanya malaika chamusiganga. Ngo hapo malaika kamwacha hapo. Petero ngo akenge gacha karagaruka. Ngo akili karudia. Narinzi ngo ndiko ndarota. Ngo niliwaza niko nalota. Narinzi ngo ndiko ndarota. Ngo niliwaza niko nalota. Ngo mbavuga kajambo. Nataka niseme kaneno. Nenda kavuge nteka. Tena nikaseme na utaratibu. Ibi ni Imana ije gukora. Vitu wenye Mungu anataka kufanya. Biraje byibwirize. Binakuja kujizirisha. Nibyo kurinda kunigana. Vitu ya Mungu kupigana. Waraniganye bihagije. Ulipigana bishayo tunatoka. Ibintu Imana birikora. Acha Mungu ajitumikie. Ibintu biri mu Imana biribwiriza. Vitu wenye Mungu vinajifunza. Imana ifunze birumvira. Vitu wenye Mungu anasema vinasikia. Umwami apfa kuvuga gusa ni mfalme akisema ni ndio. Biraje byibwiriza. Binakuya kujizirisha. Binakuya kujizirisha. Binakuya kujizirisha. Abandi barote. Bengine balote. Abandi bahura amahoro. Bengine bakose amani. Unafate telefone. Bengine bafate telefone. Bakutelefone. Minsi myinshi tutavuga. Iko siku mingi atongei. Ni kubera Imana. Ijua Mungu. Wazigiye kirekire. Panapita siku. Unapohamagara mu biro byane ngo twani. Kuandika na kuandika. Ni kubera Imana. Kwa sababu ya Mungu. Ni kubera Imana. Ni kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Hazigiye kinini. Panapita siku.
maze iminsi mbura amahoro niko nakwiyumvira Kwa nilikuwa na siku mingi nilikuwa nafikiria kubera yuko hari ahantu mpako fasi nashaka gutuma nataka nikutume kugira ngo ugende userukire kwa juu uende unisimamie kule. abanyabwenge banyumva hari ikintu Imana igira ikore Benye wako na dini wanawe Mungu anataka kufanya. hanyuma rero mbona Ngo lakini sasa naona wogenda woserukira mimi naona kama unaenda vile Imana kunisimamia. agomba gutumayo Unaweza kutuma eko. kubera mbona ubangukire Ngo juu naona wewe unisimamia. vuga ngo kubera Imana kubera Imana Juu ya Mungu. Haleluya. amache bakubaza Kisha wanakuuliza bashitse gute ulifika namna gani? zogira ngo kubera Unasema ni kwa ajili. nawe nibakubaza nawe uzobabwire Yesu yanilieleza. nta bohero na rimwe Hakuna kasho Imana yenye Mungu itomora hawezi kubomoa. nta bohero na rimwe Hakuna prizo Imana yenye Mungu itomora hawezi kubomoa. haguruka dusenge Simama tombe Mungu. Haleluya. ariko ndafashe Urakoze. Data turagushima. Urakoze data. penda ngusenge Yesu. gusenge Imana haleluya Mana turagushima. yego Imana haleluya Bo byumva batobyumva uravuze. Turagushimiye umugoroba w'impembu. Mugoroba wo kumva impumeko y'Imana. Mugoroba wo kumva Imana yivuga hagati y'ihanga ryawe. Bana gushima. Mitima yacu yafashijwe. Mitima yacu yongeye kukubaha. Mitima yacu igushize hejuru. Ugani no jambo. Yewe jambo tugukomeye amashi. Tugukomeye amashi jambo. Mana uravuze mu ijambo ryawe. Na utokumu. Na utomugezi. yego Imana Ibyo wacira imanza bahebye bahebuye. Aho niho uza ugaragara ukabishyira ahagaragara. yego Imana Ndagushima Mana ko hariho ego mama bohero udukuye muntu wese tubijura mu mahanga udukuye masira Yesu ahantu twari twugaraniwe ahantu twari tubaho ahantu twari tumaze iminsi ariko uravuze Yesu we kuhadukuye haleluya uravuze ko hari habuzuye hari abari baratsinze bari barahambye Mana urabazuye turagushimiye Mana turagushimiye mwami Mana ko bameze nk'abansi bacu bagiye kuduhindukira bakatwikubita imbere gukora igihe cy'Imana nagushimiye Mana ko nihindureka ku mwana w'umuntu bikagera ahantu bikatambana kugira ngo bikunde muri ibyo nyene abamucira imanza abamutoje hagati baze bashima Imana haleluya ndagushimiye Imana niri jambo dusenge Imana umukozi wawe ongera umububire reka amavuta yandi bigutavuta byamuyera bimodekeko kandi umwagurire Mana kuko niwamwagurira Mana tuzoja byishimuriwe turagukomeye amashyi Mana ijambo ryawe turagukomeye amashyi ko ahantu ukuye n'ahantu ugejeje abari barwaye bataje bakize abari bihebuye batakanye ibyizigi Mana ndagushimiye Mana ntabwo icyubahiro Mana ntabwo twihebye kukumenya Mana ntabwo twihebye kugukurikira Mana uri kiremesha uri karuhura amashyi turagukomeye amashyi kandi nyakubahwa Yesu haleluya amen tugende kumira Imana yacu amashi Pigia Mungu wetu makofi. Yesu aduhamisha Mungu atubariki. amen Amen. ukaba ukoresha imashini ordinateur telefone android
ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Arimaso TV arivyo Yes Arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Arimaso TV.